Hello nanone mukomeze mugubwe neza, ni GC muravugana n'uwitwa Gadi uturuka muri company yitwa Gisenyi Komisiyoneri. Umunsi rero turi mu kagari ka Byahi hepfo neza ya Bambone. Kuva kuri kaburimbo kugera hano turi ushobora gukoresha metero 200 ukaba uhageze. Tuje kugurisha iyi nyubako mubona. Aya mazu rero ni amanex meza, kandi iyi annex mureba ibyumba 3 na salle de bain mu nzu. Ikaba yihagije muri make, ishobora kwinjiza amafaranga atari hasi y'ibihumbi 200 ku kwezi, ndetse n'iyi miryango 3 nayo irakora kandi irimo abantu. Ikindi iriya nzu duhereyeho ifite na cuisine mu nzu, murumva ko ari ahantu heza cyane. Iyi nzu nkuru ishobora kwinjiza amafaranga twababwiye, ndetse n'iyi iyi miryango yindi ishobora kwinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300 ku kwezi. Tuje kuhagurisha kuri miliyoni 47 z'amanyarwanda gusa. Murumva ko iyi investment ni nziza cyane, ahantu hafi na kaburimbo, ahantu hatabura abakiriya ba rento nk'ibisanzwe. Waza ugasevinga mu mafaranga yawe yunguka buri kwezi. Ikindi kintu cy'umwihariko hano ni hafi y'ibitaro, ni hafi y'amashuri, kandi ni hafi y'urusengero. Murumva ko ibyo n'ibikorwa remezo biba bihari byiza, kandi byatuma umuntu wese atekereza kuza gushora aha hantu. Uduhamagare kuri 078 300 875.